Owe Kimia Phan, politics sa hidia long kapasun Jia Phan People's Party pen difu joising dollar auditorium hall along ke cheng sin kan esek amai pike padu. Hamren Civil Hospital along ke non antah parivartal atomon jab jelang. Langka jutang bos telong ingnara so pen inura bang phopan kenep. Karbi prime time along penili Willerburn Kropi kado kawai phanda kardong pajariglo nanar juponik tha bir tang ton pen politics along risoi jang aphan aning ka parung la pen chupang lim ka pawi owe kimi henlo khaya moyar bung pwa thepi pen difu joising toloi auditorium hola long ke cheng siang ding People's Party ningkan esega mai kangni ke cheng sia mai pelong politics a hidialong owe kimiatum sun prop nang pola pen hamphang along chupang lim mate corruption kapawe de japan owe kimiatum chahar jak nang popusi chithan chipari pon People's Party asong japorajan timung pen cheng lok pen an owe kimia song jatum hamphang ke mesen japan owe kimi arpo puta kaseke pado Ajurding kloi pen kachitik kachidang padikrima phi theory trainer cap arni hojarong supialo karbi hemtun ke kim japan anujok parjak pon tanglo Karbi Anglong Chanamas Council a CM Tuliram Ronghang sila so Hemtun anujok parjap ponlo. Alangli nujok ke parjap alam jiralong Hemtun along le karai kom Japan paki arpong thiri along Hong Para ki kimji puta pachatak. Chairman Horan Singh Bay EM Jagot Singh Ingti pinan MSC tumla pen baithalang so LA constituency MLA Man Singh Rokpi nujok ke parjap amailong chutong du. West Karbi Anglong ahempi Hamren rong supia long ihungvet sekachilang ahemta amen pahinido gate along ketar ke Hamren subdivisional civil hospital lapen achatai lapen sekelang ahemalong ketar ke Hamren civil hospital puhenlo amen pahinia son thotsi bangso suri arat Hamren along ningkachethi Hamren civil hospital along kaprek atomota dolang Kachini ateng ke swarlotum oso mahang ki pathek hot asatum ke than ki moma tengsi medical chipon bomlo bonsitame Hamren civil hospital along le rok phita doctor aphan kilong sum khrung pusi kisung ke phora tum penthan ajha ko tum ke oso maram hang pathek era phianta doctor tum chini dun de pusonta theklong nurse tum pensi kadu ke va sayanta claim patir pipon pusi chini dun nurse tum pen sekelang bom ho doctor tum kahom dam ing arpik pusi birta kya bahut longpon EC Civil Hospital Pusetsi mesana Dr. Kaita Kavera Chok Kyong Dong Hamren Aratum so that un edera hut pulote hojai Naugang Guhatian kachepon nang atum sike onglo bon sitame kiduk dera tum kela pon si kiduk kisung char silun sitame chichak nang pronglo not hejong ninia pharman health mela kipado alarke Dr. kipado vera sai le klemasonte medical EM phanta chorok pikji pusi pen an Hamren Arat atum social media lo methang alam thechepaklang Ante la doktor kena check up in matang tan. Doktor mana ha long attack ahem sih buat dokter Dadak medical long ke doktor abe. tak kayak abe. Acha tu batu penan tum dak ba. Patu ni. Ate batu ni penan pinjam doktor aphan peklang long ma peklang long le. Oh turun doktor long paklang long. Ah hem ma peklang long. Ahem mana farmasi no. Dadak medical long ke doktor peklang long le pinang ma. Paklang long le. Dak medical long doktor mayok ka humri le ma. Humri deh. Nas tum han sati jun jana phan ko sa pinang ma. Keban bang pinang ne. Nah, gue kalah tang era pinang pinang le. Acha ko sika ko anu pinang ke. Sika paru travel ni le. Nang ni ke man tu pe lo dak ke ba. Tumi. Ante la usum ha the ke man tu ya format atum ya mat ma. Ni yang sambil foto. Acha nang li dak ke bang pen doktor phan peklang long ma peklang long le doktor check up mang check up le Doktor bida mana? Nurse bida. atumi pen nurse sum sisi nang lang los ta doktor ke inu ta bang we la puma a doktor tong dak ka wedet la puma ma doktor si bang wedet man Doktor bida nak. doktor la wedet nurse tum mang chot di achente nang li tum la usu nang the ka nakilang duna tum phan la nurse tum phan tangka pinang ma kwan no pinang ke nang li tum man tu lo nang medical lo kan Atau ni ada bayi faksi non sama le. da doktor khati peklang long ma peklang long le Doktor abe cepat lang nol itu ni. ante la kadu ko biya kam go malo claim ke La nurse tum seklan no. nurse tum kadu da king bathek la hai Ah, tum seklan. ante la doktor tum ke majok ta abe Doktor abe nak hospital nol doktor abe nata. ante nang le tum la se ke chelang ho dawai daru ke nam nang da puson da duma
do serin pipini nekang cecen dar medical long le long le nang tum pharmacy nang sinam dam la farmasi lang sinanda ate nang tum la so usu amang pe thek ko an kadu go be dawai daru ke nam nang sika ko an bak khoros nang lo karo ini bagdolo la serin ko pipini kan nama ante la dak na tum phan tangka pinang ma sika ko an sika parut shop lagi nang tum ning hang kan sikipima ma la tum nang tu hang ma latom si pula parut shop ni ko dadak medical la lo ma doktor duma be Dagaban propenars tum na po. amat non kente non ta doktor nang lang bang belang la puma Awelan pada doktor panalo. eh Selain ng pila, ano di kang coba mana di ano tayo liwang ito mana fokusu head antela usum hang tek la kadu ko ve hut dadak nar sa thuma phan ta sa ke yun ke jan phan pinang ma pinang ne pinang lo paru proxy nan malam sopor phanthina parman bir tamun to manik sina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব कांच वाटर और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Uy lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bitch kimchi phansi chi tham bom lo. Nongi pray to do lo. Nilita hemgimi kimbomlo sita lahalamen asapta nili mathate athema nili hemalon extra kipidundo athe nili hemgi kimalonge tata discount sd bar pensi kimponlo Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Pon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selam Pontang lo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang Teso alang, kecho ajam tu, tharmit aduk, telua kreng, chitro dola, ukthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihan amo phibu thatbir talong wangthulo Hojai district arlo langka thana angkang juthang bostia talom along theri kretrok si ajo sunapor alia hem kurung dampen ignar asu hongni theklong dampusi longka pen inura pherangke katni salong birta nang pali birta kelong atengke udali along ke do kiton kelang bang photum joy japan birta longsi adima long kurung damlo ignar asu kachung ho bang sunapor alia phanta ingnang pontanglo তিনি 2018 তাৰিখে ৰাতি প্ৰায় 10টামান বজাত আমি এটা খবৰ পাওঁ যে জুথাং বস্তি এলেকাৰ সোনাপুৰ আলী নামৰ এজন ব্যক্তিৰ ঘৰত হাতীৰ দাঁত মজুদ আছে সেই সূত্ৰে আমি ষ্টাফসকল তাত যাওঁ আৰু তেওঁৰ ঘৰ চাৰ্চ কৰোঁ তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা আমি দুটা হাতীৰ দাঁত পাওঁ দুইটাৰ ওজন প্ৰায় 1 কেজিমান হ'ব ইতিমধ্যে আমি সোনাপুৰ আলীক আটক কৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এটা মুং ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে লংকা থানাৰ গোচৰ নং 154/18 তেওঁক ইতিমধ্যে উক্ত গোচৰ সংক্ৰান্তত এৰেষ্ট কৰা হৈছে আৰু আজি শংকৰদেৱ নগৰ আদালতত তেওঁক হাজিৰ কৰা হ'ব West Karbi Anglong bitung reng thama constituency arlo Taradubi Hatimara ME School hem kimi theri trainer ke ani Toklang EM Jokot Singh Ingting Pusi Locharla ham phangphan panong pipon Kecharlia hem kimi kilut amai long Karbi Anglong Jonamas Council Chairman CM EM MSC atumla pen baitlang so LA constituency MLA Mansing rong pichetong dun Karbi Prime Time birta bangila pansikang ton poniklo domi thakmi korang thu